Radman izjavio je da ne može da ulazi u meritum stvari u slučaju privođenja glumca Sergeja Trifunovića jer je to pitanje policije, ali da je glumac omalovažavao hrvatsku policiju. On je tamo dao neke izjave. Omalovažavao je hrvatsku policiju, upoređivao je sa vremenima koja su iza nas, rekao je Grlić Radman upitan o tom slučaju. On je ocenio da svaki oblik netrpeljivosti, ponižavanja, omalovažavanja treba sankcionisati, prenela je agencija HINA. Svako ko se tako ponaša mora biti pozvan na red, zaključuje ministar. Hrvatska policija privela je prošle noći glumca Sergeja Trifunovića na graničnom prelazu Bajakovo. On je odveden u Split, gde ga na sudu za prekršaje čeka sudski postupak. Splitski fotoreporteri snimili su ga danas kada je izlazio iz suda, ali nije davao izjave. Splitsko-dalmatinska policija potvrdila je novinarima da je Trifunović priveden zbog omalovažavanja i vređanja policijskih službenika u objavi na društvenoj mreži septembra prošle godine.